Men bul neme kılganıma 25 yıl olup kaldı benim. Hamurda vet vraç elem. 15 yıl aç sapkozunda işledim. Vet vraç boldum. Anan al kesip taşlagandan uşul boldu da, uşul iş menen şu bala çakanı bakıp keleydi ağız. 1 hektardan bu yılkı жылы 150, 170 pres çıkattı da 1 hektardan. Жақсы болгон канча пресс алсаң? 200-250 pres çıkattı. Bir nemeden 1 hektardan. Жылдағыдан сәл қымбатырақ болып жатады. Жылда шөп жақсы эле өтсө эле, бу ел чото қымбатырақ болып жатады. Быйыл мына сатканыбыз 130-140-тан сатып атабыз. Анан айтылыш ошо 150 айтылат. Анан сатылыш ошол эле. Анан доставка кээ-бирлерге доставкасы менен болот. Анан кээ-бирлерге ушу неме ошо доставка ичинде 130-140-тан апарып беребиз. Азыр барпыга кетти 140-тан. Доставка ичине.